Pozdrav svima! Nadam se da ste svi dobro i da ste doma. Uskoro nam se bliži Uskrs i tada kod nas u knjižnici imamo jako puno likovno-kreativnih radionica koje ove godine s obzirom na situaciju nismo u mogućnosti zajedno odraditi. Zato sam vam ja pripremila jednu radionicu putem ovog videa. Izradit ćemo jedno malo pile. Ono što će nam biti potrebno za ovu radionicu je ono što svi sigurno imate kod kuće, prazna rola WC papira. Biće nam potreban i kist, žuta tempera, narančasti kolaž papir, bijeli kolaž papir i crni kolaž papir. Prvo što ćemo napraviti za ovo naše pile je da ovu rolu WC papira prerežemo na pola. Za to koristite male škarice. Sve ovo izrađujte uz pomoć roditelja kako se ne bi ozlijedili. Prvo ćemo našu rolu WC praznog papira obojiti u žuto. Ako nemate žutu temperu, možete koristiti i žuti kolaž papir, tako da omotate ovu svoju rolicu. Ako nemate ni kolaž papira u toj boji, možete se poslužiti flomasterima ili bojicama. Nakon što pobojate oba dva dijela, ostavite da se posuši oko 10 minuta. Kada vam se to dobro posušilo, spojite ih zajedno ovako sa ljepilom. Da bi vam se bolje stisnulo, možete koristiti jednu kvačicu koju ostavite jedno 5 minuta i ono će vam se brzo zalijepiti. Nakon što smo spojili ta dva dijela, sljedeći dio koji nam treba je izrada kljuna za malo pile. Kljun izrežite u ovakvom obliku i zalijepit ćete ga na ovaj tu dio gornji. Nakon toga ćemo izraditi oči pomoću bijelog kolaž papira i crnog. Bijeli ćemo napraviti u jednu malo veći krug, a crni ćemo manje napraviti i zalijepit ćemo ga ovako na ova tu mjesta. Nakon što smo to napravili, napravit ćemo i krilca koja izrađujemo ili od žutog kolaž papira ili možemo izrezati od dijelova ako nam je ostalo isto role WC papira. Obojajte također u žutu temperu ili pobojajte sa flomasterom žutim, ovisi koju tehniku koristite. Na kraju ćemo još napraviti i ove nogice koje smo isto izrezali od narančastog kolaž papira. Pazite samo da su vam dovoljno velike da nam se pile kad ga stavimo ne bi srušilo. Za kraj još možete upotrijebiti jednu salvetu, zelene boje, žute ili neke proljetne na koje ćete postaviti svoje pile. Od otraga možete staviti ukrasnu ovu umjetnu travu koju ako nemate možete izrezati zeleni kolaž papir na sitne trakice, isto tako staviti oko njega i dobit ćete ovako jedno malo pile kao ukrasa na stolu. Ja se nadam da vam se ovo sviđalo i da vam neće biti preteško. Pozivam vas da nam to napravite i pošaljete kako bi napravili jednu izložbu kad ne možemo to napraviti u knjižnici. Pratite nas jer ćemo imati još radionica za vas. Pozdrav, vidimo se!